svega vama ovde koji ste se večera sabrali i našim prijateljima koji ovakvim prilikama pomažu. Na samom početku pozvao bih oca Jereja Stanišić Milana da blagoslovi ovaj skup. Izvolite. Draga braćo i sestre, velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu večeras da vas pozdravim ovdje, pored hrama Svetog Ivana Krstitelja u Sutivanu, u ovome parohijskom domu, i da vam poželim svima dobrodošlicu i da vam poželim da se lijepo i ugodno osjećate večeras u parohijskom domu ovdje na ovoj večeri epske poezije, večeri gusala, i da se zahvalim prije svega gusalskom društvu Petar Peronović na čelu sa gospodinom Vlatkom Vukovićem, da poželim njima dobrodošlicu kao i svima vama i da se njima zahvalim što su našli vremena, što su uložili trud. Zaista ovako u teškome vremenu, što kaže, hladno je vremenu da dođu ovdje, da slušamo njihove pjesme i da se prisjetimo onih zvukova, što kažu, gusala koje smo nekada, koji su naši stari tako ponosno slušali. Malo smo mi danas to zaboravili, nažalost. A trebalo bi da znamo da su gusle čuvari našeg pamćenja, narodnog, čuvari istorije, tradicije. A pošto se nalazimo pored ovoga svetoga hrama, možemo reći da gusle imaju i jednu evanđelsku notu. Zato što uz gusle, kada nije bilo čak u našem domima nekada ni jedne ikone, nažalost, bilo je gusala, i uz njihove zvuke guslari su iznosili molitve i pjesme Bogu, Svetoj Trojici. Iz gusala saznajemo da sveti knez Lazar je izabrao nebesko carstvo koje je zavijek i do vijeka, a odrekao se zemaljskoga koje je za malena carstvo. U to ime zaista još jednom bih svima vama poželio dobrodošlicu i još jednom se zahvaljujem guslarima i svima nama. Neka je srećno i blagosloveno večerašnje sabranje i neka ovo postane jedna lijepa tradicija da se ovdje okupljamo, ne samo ovim povodima, ali kažem ovim povodima bi trebalo da to bude što češće. Još jednom dobrodošli svi, Bog neka vas blagoslovi sve i mir Božji i Hristos se rodi. U ove dane Hristovog rođenja, prije evo već i 1 godinu, odigrala se Mojkovačka epopeja, kada su Srbi Crnogorci, braneći osloboditi svoje braći Srbijancima, svojim grudima zatvorili Mojkovačka vrata i pomogli i održali da srpsko ime ne pogine. Odlomak iz Mojkovačke bitke večeras će nam kazivati Radovan Radović.